waba bema no bi bema sansa gu bema ho se prekese ne ho ye se basa wodi eye zar mission ne chi capsules fa mission no enom capsules no na mienu anopa ufa capsules ne mienu a wo hwe mission no 3 cups wo ye na nopa ne anwumre eni na watwe be hu susuanso Zahara man capsules de eboa ema bema wabo adabri dwo no enen ne bema no emu eye den na atumi abo adwuma ye hindie ba mesha etu malaria fever typhoid diabetes na fe abalance blood pressure na malaria so ayefe o kan shi grappling herbal pharmacy 87.9 Dr. Amua our 0246 348334 0246 348334 fra was a Maa Akos say menye Zahara mission ni G capsules no and na fe hindi aba mission no ebi. Hello Pastor Julius. Dema na ye mo ahwe. Oh me so. Na tena mo hwe. Nyame adu ye nyina ye ho ye fa ye wura mu e. Hello Pastor. Hello. Akoma FM 87.9 Kumasi. Epa cho check mama na naire mama mama me chia girly shorts mama won say wo twa picture na person o frame me a wo dey contact me and I say metro baby owo na wo dey we frame me na dey abo owo ho kama pa me chia Stanley Nevis Essential munyina mama won say enema na kasa no aware no akoye bibia say ya ya bosuma maye fi say ase obi ju ne 30 years going men fem free hosa if it 30 kona na se onyenya bema se bi wa be fia be hye ne kawa Akoma FM 87.9 wa be fia be hye ne kawa eye ne se oya ka echi sa na me hunu ntia na mema no so hu se ma no so power no mama enu nti na omo ye ma ne se nti onim so onya be ka kire wo se meware wa no wato wa wie wato wa adu na wie enti hu se mama sa na ode ye ababa we o so be ware no and as a mother be ma frɛ won be fie wo so be ware oba no on be fie on kan just said on oba wan dia brave na ye hu as a mother wo pese ye oba ho ye no nyam hyekra na wo fon so e na nipa na be frɛ wo se mama onim se oba na me ware ni nti no manembra wo se kɔ Akoma FM 87.9 mama minim ade kra na oye ma baba wa ye no nti no ana ma me na no nti o kama ababa wa ne ma meti ase se ene ekọ oba o ne neti a wan ye hwe ama no wo so adwuma kra o ka so be pa ma no so obe ya ama no wan pe wo ne oba ne so ehia wo de na koda wadanfo ho na ge ema na mama bebre nsua de be ma waka che o se menya ho ade nti me fa wo nkofie ne ne ho waka che se onye me ho ade na fa me nkofie de ne fa me kofie ma me ko me fie na aba ya me ho ade awia wa be fa me kofie na so na say that time no wenya ewo ukodi wo baby kekao ene se mada wadanfo fie kura meko e na ade echi ejo na akọ wo kọ so da ba akọpe hwan alaje on ne de hin baba adongo wo so se na se be am se wabo ano ebe sane egum no akosane egum na ama wo ba wo to no mo ka che se wa pa asema ma na mpa che wo ababa o ye ne efre no ababa wa ne ye ne ba kwa cha ne ma me se ebe ware na na yesrew oba ye na no ye ne yi ne mama no em so oba 3 days na okwo ye ene wo be wo sa akra ne ne aduano ya sa abo abi esi o ye de be ma no na ye ne wo no abrantie ade na wo go mi anyudu do ne ne ye no aha ne ma mi ehu na we kra ne papa kra sa apam no enti abrantie be fa no ene ababa we de ne yire mesel wo second wife wo kra enti oba be fa na betena mo nchen na mo nhwe no na ma me ne ka no so bra betua so be sende ye ni ba bia wo ye so ye de na ma ne ma wo be sende ne be ye wasede se eja na obi ansoma wo na wo se o pe babema ene wanya babema no enti bra na be fa mama first story no ho eno mama wo se ye kɔ ne ye ka asemi na eya minim de se na mama wa no minim de omoje wo se eni bre wo ho ne na wo fo no eni ni nua ba me de ni nua ba na kra na me wo no so wo hu se wo sister no baby a wakọ no ne boy no ono kra ne na wo mu ne agya ne na ti me ka se bia wo sister panyin no won so okọ chinchina de be nko na branch o de toto maya na suma enti wetimi akonka ma ni nyina sa
or shower them with gifts. Sika. Hey. Mama, ena oka no oka na kasa kwa sister kwa so aka na kasa kwa. Ye besre mo. E maba wa ne mrantie na mo around that place. Mo ye very careful. Na me abrantie no mese ne se. E ye den ya se wa boda mo se wa ye den e ye ne ba. Se de tie bia fa ne ba bre no. Se de o tie bia obehwe ne ba no ama ne ho ato. Me da se. Hello Pastor Julius. Hello ma. Baba yenko. The church full now. Now, my man, you know, Nsem by me, I need you anywhere. Papa. I will be doing her papa now. A man, when from me, pa, and a dinner, what? Almost, I mean, she knows that I don't need if you're Camania, if you're Camania, or quite a bit of us, I'm not talking about ẹni obi ní bọ̀ ní kẹ̀mí sọ́nà ní sẹ́fẹ̀ sẹ́bi wọ́n bí ọkọ̀ fún ibi náà bẹ̀ sábẹ̀ bí 3 different fi họ́ dà kò sí nípa ní fẹ́rẹ̀ fẹ́rẹ̀ sẹ́yìn sẹ́ ẹ̀ máa mẹ̀hẹ́ ní à náà fẹ́rẹ̀ fẹ́rẹ̀ jì fẹ́rẹ̀ fẹ́rẹ̀ nípa kọ́ náà mọ̀ pèsè àyè ń kwasa ẹ̀fẹ́ náà ọ̀hún máa yẹn ti nípa fò ẹ̀ máa ní máa kásẹ̀ mẹ́ta bí bí 3 ẹ̀bẹ̀n náà sọ máa ní sọ yẹ fẹ́rẹ̀ ní ní àmọ́ mú mọ̀ ní náà wọn náà hwẹ́ máa ní bí yí àtàrà àwọn bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ àmọ́ ayẹ máa bẹ́ẹ̀ bá sè. Nyamisha papa Pastor Julius evangelist. Mame ya bredi Mami kanchira dongo se onsuye nyansa yene Akoma FM 87.9 Kumasi ko bu obi kwase a ese ya de ase na makofa ama me se jimi we ya na ade be kodia adongo wo be pass mama wo sa se wie wa ma wo yira ntia sempa eso solve ne ntemu a o kata so a oye bema obi ntimi nsi kwa se nkofo banka wo Islam kwa de mutimi ware mienu miensa nan provide say obetimi aso wade ye ye wasede wasafa ukromuni uwie ya ubunu kwase a se me nko ho minima kwala no wawo ba unima kwala no oye bema emoni de oba bema de unini wagro adongo be very careful every sabre nkobo no num ma yensa nka sika no ne fama baba we na onene maame ne ho nto no first story no abrantie no mi wuru ya wo ma ye twaso wadura ye twaso dem Jeff o ye friend Jeff kraboni ye friend Jeff Alhaji wo ba ma na wa twia to ko ho no ye betwaso me na ye ayi abe wo ma wudi wura tokro bia mu gote bia no asim no Alhaji enche obeka den enche kura obeka den nti wudi tutun pakọ na dakoro ubehia master e ma no so a mo de moya madwene se ade efo e na mo pani wiase no munya very careful ya bube munya very careful ma no mo pa ade efo be mo wosika bia na mo tudi na chi yo na ma ade ehimi kura sesi a ne se akola di a chiraba police station se akoda na ye me ba osua na mre wo mani mu only 7 years ultimate no so why do the police hand over this child to boy this one fan nko eno na ntiasie ni ho na ntiasie no na nka na ne hu so moda ye mu ne ma me ba so ho enti mu chinu fan nko psychiatric na mko na dwiri mu so we boda from pa na pa besim ne obi awo ne bana 6 months akola fees ada akola we Moses abante ne kakra wa ne nsam we Moses no kwa ko di fero fi wo ye den ba manka akola no kokokoko a obeba ne maame ho de opesa odi ne ye bia enye ye obeba ne maame ho na ne mambe nya na sumdwe yo me da say evangelist and I would say nka no baba adongo yegusuada ye to won kra papa ye ba no emu ahye enti wo pa ye ntem na ye nkwa ye nim dai would aba mesha e dai wo 360 capsules na dai would ointment aba na dai wo 360 capsules na ointment ni sisi ya de wo tutu aduro me pa cho no bi fa bi twitwi na ho beto na dai would aba mesha no so sahwini aduro malaria fever aduro kase pa wono no mu awutumi sampa bibia da na kwemo fe Dr. Dawood 0244886437 0244886437 ebo no me ensa pepepa make I was say Ghana Black Stars and afei Angola for ejina kono Palancas Negras
for wamo ejina hopa na Thomas Partey wonu jina mu de mu aden Jordan Ayew jina mu de mu aden Mohammed Kudus ejina mu de mu aden Joseph Pencil ejina mu de mu aden Salifu Mohammed na wapra Salis David Salisu Mohammed na wapra na minim se na wobetumi abobia na ohwemanim me ka cho se na me comment ayi modi mi di agoro minim se obetumi agina mabobia na but ye hwe se obet na Inaki Williams ono so ye hwe se obetumi agina na ayi ye goalkeeper no ono na bebo ana ono na Jojo Walakot ono na begina mu ana se edien ekuya shoke sister mi enko so omo di media agro and I can see the way no be commentary papa medo for wiye mu ha edeba akoma kasabire kase eso na se de ye da bia piwak natural ye no hia edi apomde ho enkomo no enne megiri se wompo no emu ye papa ewiye mu ha Piwak natural akache ene yede wo adru awiai ye busase wo ho etesen adru we ye dru de bia ye bano se ye ka ho asama ye ka che se wada woroma ye nya transe se ya enyiwa fidie no emfiri ha fato ho tie bi se wo tika mu se wo dwom ba bia wo bia no enyi mfiri ho simedupe ye no kasa wia na wato dwumadie no eso 3p garlic mixture 3p garlic mixture 3p garlic mixture mabodi ni say miensa chese bibi tachire edro we na awie me ne wo eka ho asem wo hwe adanse amanfo edi efa 3p garlic mixture ho a chese edro no eye du papa ye de eba na yama yensa so aka che wo se edro na ye no entro nim ye metumfu tro so enwuani esan se ye waduro ene ye waduro ene 3p garlic mixture me ne wo beka ho asem no me ma me komotwetwe no enwa adansi amanfo di ediafa edrei ho no enne ye no bechebi we no nyese ye ne yakọ ka che omo se omo record ma ye dabi ye ba akoma se ne be kasa wie ne ye kọ a na che se omo frɛ doctor adansi di a omo num 3p garlic mixture ayama wo mo no na che se omo ka ho asem ya mobi ankyerɛ wo amwanti a ohun se edro no eye papa edupa ene ton ho ye number ye de adwumanie number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 edrodin e de 3p garlic mixture obi a wo se Johnson tentem oba wubu nsa eniema hyeda enkoyie ehwo anasa wonase atatai na wakoma etwe when you stroke why kesi am na broso ehwo na wonsa na wonan na ayetititi wonu munuo no a enko ehwo aye adwuma kakra bi asa wabre medofo wo hia 3p garlic mixture wo kuma se ya bowra pharmacy shop ene heba center biam obenya bi yentie amanfo dance dia wadi afa 3p garlic mixture ho aene yatwe bi egu ahomaso Miami de medin de nyako adigo nyako mekashefe abeka meka nse 5 months ni na me wo hwa me hu se me hu ni sidi asamida minga na makoma bomi makwa hospital ba still na adie no egusua na yem no we na meti so mo ye announcement me me yi to we na like mo ye we about 3p na me ye se ni me try no so bi afaja me koton ye me no mo ye me no for the first day no dey me hu hwe second day the third day no be no what who said me beginning na me mani so me team then me page me team po the mommy friend doctor na ka tell me say oh me friend number na go we no ka tell me say oh man no madro ni bi na I think say na ye me no so tell me say dey ni nyan so pass na ego no na ya we bia wo e ko twi eyi de eba nso ja nso nya to basa na ka semento aso na me no ja nso we hwe de na ye me na me de na metimi mu sa de na say you stroke we say ye de na pese chimi ni but ni ni na shi kan nya me say ni cause we di akwankyere no ne o kyere me no nya do me ne metimi ye tiesia ni tumi ye bibia makuma na edo me no ni si bibia nya me na that trade figure like mr so me no nso no nya ma ya we sama me so me ni je ye me peye ma me da me tumi da
na bra for ma na ka se ato na me ka se to e ni bi ho nkomo che na me to ba ko na me na se apeke ya pa na ya se to ami mo ma sai bi family se ka se ya chere mi ho se ye ma ha mi ni se bi bi ti wo so sa de no ba ko na se mi na se na a ye ni na ta kai no se mi na ni na start na mo ti ni ko na ya se mi so se ya na se mo and no one knew na wo se ya do no chesta me koto mi nka no mi ye to so mi no na ya flat ti ye to so mi san kra lu ama matia no na no te se ba ko dia flat ma chupa te se te ma sa ye normal ye fu ni na ta che e ti be gran che mo je ni te bien am ti de no se ni pa o ye di no shia no cause nyankwa goni ye do papa no sa gari no ni bi o kra na ya ni aduane mu di am no ya na me yam ya so ni de me di kakra bi na me no wadu na e ti de ni si ya adwuma no asem konye bi kra ni shamo pa na obodo ya so mo ya mo and I see a part time, and so no problem. I was saying, Akoma, I am no master, Pastor, me, the who names herself that AP Garrett. Yes, my Indian, I'm a summer for my basso. It's in your mean, Silam, what it? Now, men bless you, man. Now, men make a see what you said, I can see it. I understand. Last week, Friday, a week. Na me ti wo ni se mi ti ni fani na ese de ejeju no na ge de na ti na do tie me ge de mi ti sie wo so wa ye grass to adwuma da na manu yira na manu je de bre no se sara na de na nko to 3p en che ke na ma ko so ai Omia TV Akoma FM ya no ye adwuma bit da ase bi me kan bi no da me yese me kotam ko bi ko na me wesi enti me ya na be si enya mi ko so dre na me no he bla isanka na me bi se adun ma me 2 bottles me tinye so na me to nya ma na me ti na nti o me na nti ko na me fa na wo so me si isanka na me di ya me nye me ke sie ko tin se be ke mo mo sa mo sa no na me dia dance so amamu wate and I cry me drop, and then I cry, my friend, you went to one dance, and you put 2 crack or 2 be, or drop or drugstore. Hey, you see, it's a new William name, maybe I'm also at Jimmy. Hey, then I was looking up one that was saying I want to make on my, and I do not Jimmy, I do ready and see me here. My cousin couldn't put on to be known. Missing young, now me syllable, now no syllable, all the new William in Campo. 3 people, me see, you see, Grandma, you near the papa, and me cast me with the Misa. I see me do say, who are the papa? Hey, get me with your men. If you see, the 3 years in the summer, after me, the name of the singers and the quack, the could be almost so much better. The 6 years in the summer, you are magic and the Legana. Saya dan aku meprak. Enak pun di sana mekoto 3 guys Mr. Sama mekasa yang kupon dengan saya. Anda menurut kasih. Nama sama bagaimana menteri. Saya nak apa? Ia kasih bawa. Nah, kalau nama sisi, sisi sama kami nak tu nak cuci. Sudah 3P galak misalo. Apa lepa? Jadi ada merah tu dia green. Jadi mesti pras mesti cuma kita mesti suka mesti ni suka. Kenapa dia bisa mesti bina? Yang nama mungkin ini mesti paling sama dia sini. Ada mana kata dia yang kodi. Ini dia yang cuma ini. Karena saya ketua anak saya dan saya kasih. DP Garlic Mystery. Ubenya bi wo mom pharmaceutical shops and herbal shops for Piwak e was 02489288824 and 02010000021. Medafo adansie na ene yedi akyerew no kyerese 3P garlic mixture adwuma ebo ewo krom ha no wenye ne kwaka so mo record ma ye ne o omo frɛ wo phone so a tutum se wutiatum se ye phone call medafo aduro ne ye 3P garlic mixture pebitonom ebebo apapa wo kumase a obenya biato ewo Kolinak Heba Dani Heba ena Chris K Heba ho oko abesama obenya bi ho Health Alert Clinic yene post office ndi hwene mu ewo Medina King's Walk ko Sam ene Angel Heba ewo Okanshi Accra
Little George ewo Tema Community 5 Ekus Pharmacy ewo Ashaman Hofuo Monko Albert Samson Bi kan ye no Takrade eye AA Mensa Koforidia eye Gapson Pharmacy Momoni Away Enterprise ewo wa odi okwa wo se wo pe 3p garlic mixture je number ni sisi ne frɛ doctor yare bia so ho ache wonu madura enko wa ko hospital enko je number no friends see a number ni 0248 92 88 0248 92 88 24 kai se aduro no eye 3p garlic mixture the empany say obeto na wanom that's ne nyame boa ye no be say she be say she am pamenu aba kona do me da se sold marco piwak natural kache ni akwaje 3p garlic mixture shane so emame say ene Dr. Mensa ba clinic doctor ebibidro kasa wotina bebuom enu ntini ni ye friend Dr. Wonder Prekope no esan so ye wonders e wa yaresem wose eni aduabe na fa han ne say yade no ho adwuma na Dr. Mensa e wo kochi ya woni Guinness depo no ehwe animu a oyo no enti stroke hepatitis hypertension wo na wo pe asthma na munsa yade prostate diabetes sisi yade menstrual disorders wo kidney ho na atochima yade nka ye ben for nature Dr. Mensa herbal clinic kochi oni Guinness depo no edition mu na Dr. Wonder said ye tie bia no obeboa no atutu ase saman creatinum herbal powder ebisi immune system no onum a won tanya de sanso na refia de akoda sebe na de nim kakra e wo form e wo school no man saman creatinum herbal powder na bomodi ane friend Dr. Mensa e was 024 024 59 58 768 024 59 58 768 na ene Dr. Mensa ene enkomo sisia na shane so pakum capsules aye memedro ya chese eboa be mama ne gina na so obo adwuma na yi nam nsan ya de free be ma so genicare 442 eno so eyi ode poa ene afei wo koficha wa yase ya wo ya na ama oba wo kusuekume mu aye rese kama van capsules obi odwonso a na yase eye ne ya be ma support prostate ne pa ena medfagen so eboa ma mo jeti afisane ye nipadua ne mo otu ase ju fa na no ko for modern na arthritis uhia medfagen akokra ne abrewa no ko jogging roke wo kuma se alaba abuabu station on open is ko fie no ena hwe ne mo friend 0248 88 50 0248 Grace Gift about clinical laboratory services Dr. Grace Wedu and Efreway a prostate cancer enlargement award fibroid, stroke, diabetes, hypertension, hepatitis, ABC and D, typhoid fever, and as ulcer. And ko baby as a Grace Giffete. Yeah, Dr. Wedu ewoho. O Kumasi Ohim School Junction. I'm out from Madikasi Road and New Achimota and Wafre 0543 32 00 0543 32 00 na any Dr. Grace Wedu no ankasa any komo kaya de bia etre no na ontutu asema shize ewie ono na ye miti kama ede ama me awama me aye me makeups no enu nti upe braids upe chese long short wig bia me pacho bomodia na ema fresh shize sisia o kuma sister woni unity oyo no edition mo wodi ba bia wo bia brochima mu ba bia wo bia unu wig na wo pe no a wo ka che no be ye bi na fe ye de asende o afe ye pe obi a onim tre style pa obi a onim makeup senso eyo obi a otumi bo tre ye pa pedicure obi a onim ye me say obi otumi style tre ye obi otumi ye makeup ye obi a pedicure obi otumi ye otumi bo tre pa tre ye gusu bi obi otumi onim bo pa bo tre da pa utumi se home o shetra efe pa ye pe adwumayefo e wo shize e wo kuma senti wo stadium wo Asqua wo tag Akoma FM 87.9 Kumasi baby abay asafo na fe stadium ho afọ kwanta santase ahensai around wo ha bomodia na fresh cheese e wo 0249
0249 155 776 0249 155 776 na oni nkomo na Josie fashion awie wono so na mama matade ahye Josie wokumase bom so woni meet me the sports oye wedding and oye engagement dinner de wode kwa adwuma de wode kwa asore de na wode kwa 87.9 so Josie fashion empempam oni mama mentade a mehye akua de Josie ene pam ede ema ye mu bie ne ho a ye to no e wo store Josie fashion wokumase bom so ni meet me the sport ehwe ni mo frejo e wo 0243 433 465 0243 435 Nana yire esansa ye be sorry no me nsenti akase manum ye mfa nkwa homa ne so na ye nkofa course no kakra bobo numbers no ema ye 032249835 032249836 and after 032249837. Okay, see you kwa nkofa course ni within baby afrefree. Nana yankwa na ma we di intentions ma we di ni ba na odi kan me fere e na je ni muslim fo muslim fo na je ma ni ni na ba da odi kan me fere so ni ya ba ma no be na o wa ye na se bi si na de to so ni so ma we di ba ma no e fast you we di aje ni so what ma we di ni di so be na se bi abe na se bi le bi ya be ko na ma ba nso ni want to bo afie we ni ni na be bo awu ni da fi within baby afrefree me pacha okuye nko ne ma radio na TV set den ko for my hello within baby afrefree papa yenko ka se fura bu akwa ni bia ni eja Thomas yenko mo ni ma pa mo ni ma abaya re de wa anya de o nso obi si bra nche na obaye ne wanfo anko bi odo ko ba bi a no wajina kira ni nako le sen ko anko onku ena pende ba yi first one so no be ma no so 87.9 Kumasi be ma no so anya de nti be sre mo an se de be ya mo beji sika ma oba no mo nyi se mo de enso no ye and so yampa ya budget the man was say I'm watching you live talking about football okay and football ne de kama pa within afrefree and to me and you know so within the afrefree it's you go yanko mama obi mama yanko ma ni de no an hia na wo manya se na de wo manya lawyer ku papa na yen kan yen yemreso no yen yewe enti ye waria ana ye fa be ma ye hwede obetnya hwe ni jiri hu be ma fe fi an kan kire se ni pe obi na aka ma no na ko da na ni ada ibu ti se na ko ti ero nya ni e wa ha ya bye. That's papa, mama. Tell them for me. Maa Akos, I salute you and your team for the good works. Per the lady's age, she was desperate for marriage and might have discussed that with Baba Adongo, and Baba Adongo capitalized on that. In fact, Baba Adongo didn't do well at all. And Bibi, okay, we didn't be there for free. Papa. Ini aba maso wa santema Kofi Ase no takoji. Ini aba ma no abegafo moni adwuma die mu die. Ini aba eso ye ni papa bebo yakofo ma nkwane ahodin. Na wo mu ni die. Wo mu konyo bia nka bi ma no mo metrate monya akoma pa no dia mo ni bie. Mimi aba mimi hu ni se second case no. Ye ni aba wo no ma me na ma be ma na yesa. Kese be ma woni be man ada anyima wo na hospital wati bobusia wo ma no ko bobusia na metua bobusia na fadiji ma me mo bobusia wa boba ku mienu miesa wona bobusia se no fo wen si di kramai ana mo tube na mu no ma me enu oba na busia fo mu tuye mo ntua na mo bia ko se bia wo ye mo ba ya na se nye eyo mo de na be me so ene na mama ko so be ka so fa number ma na tennis kamano dada de yena nim se wo
man no almost come on what you have to be ready. It's just a member of service, said the Mammy, and you say, Baba, better wow, or better wow, only better one here. One in the level film bar. To when you show panel, not that you know, on any way up at the end. Medase Papa Fakwato, good afternoon, Maa Akos. I'm K, enjoying the program from Bekwai Ashanti. Wasi, keep up the good work with your team. I know Baba at New Ebrim Lorry Station. He is a bookman. He doesn't own a car. He did not do well at all. He must pay the money and also take care of the child. We didn't Maa Akos, ma. Major so Papa. You can in Abasi Yanko. A man will move and my fellow. And she knows something and I was studying Kakana having. And one woman and young woman, I said, me buy you say, money. Yeah, this time, what's on the banner them as small and I'm going to trainers. So, much my song, I didn't have any details and why so. My some mobile, so my mark, oh, money. No, I just need some movie and no good man, my son. Yeah, I must say. Okay, Nyame Ensha Papa Oba Pesi Nyame Ensha. Mame Falas wena afe yenko. We didn't baby afe free. Good afternoon, Maa Akos. Good afternoon, Bonita, Mame Brasso. Pastor Mijani Joel, with the Anima Coben. Kakra can say, so the first. If you are not here, okay, but more than Berman Kasa, so be another deal because if you go back to 3 months old. No, the Nako. Because you go back, we have this 4 years, and you Berman and who went in and you last case is a man, what's your Berman and Akao? The bishop and also be a man. Now, couldn't come on, no problem. Nyame Ensha Papa Medas Ahania dear friend for anniversary. Please, Maa Akos, good afternoon. How are you? Okay, the woman who are coming to you because life is not easy. Let's don't go woman to call. Ahania de mu na mo be sie sabre de ye be jaimu de ama agudemo akonfo na chese Samia champion Suarez Pepe and afei letre na wamu aba na afei wamu de yakọ say ye best start for oh no agudi any time no esha for nti na me Suarez Pepe na be ya commentary no sa pepe enu nti ye kwa no ye kwa mashoki akuya na omuni say mashoki no maybe more players need no what a shock but a shock wampa me the Wonder Woman. Eti me sorry na fe ye dia godie mu nsem aka to am so ene Kumasi Sports Stadium ehuru uwo fia me pachofo ani kire stadium na yenkobo ye mrantie na nwom ne yenkomo mu mora no ye mu mora no na mu ntumi enhye Angola fo no enfama ye nyame ya aduma kina eye bojaye